Өндөр баян багш оншин өндөр баян багшийн оншил хэлбэр нь Монгол Улсын боловсролын сургуулийн Монгол судлалын өнөөгийн байдал цаашдын хандлага гэсэн нэртэй итгэлийн таавар санал байна. За ингээд өндөр баян багшаа авъя. За та бүхэн өнөөдөр ямар байлаа. Тэгээд Монгол Улсын боловсролын сургуулийн хэлбэрийн их өргөний Монгол Улсын боловсролын сургуулийн Монгол Улсын компани сургуулиас зохион байгуулдаг Монгол Улсын шинээр гэдэг эрдэмийн сургаалт процессын тав ахмадтай багшийн нэрийн өмнөөс манай Монгол Улсын гэрээний хамтлагийн нэрийн өмнөөс хадам мэдчилгээ шүлгээ. За миний энэ өдрийн тавих хэлбэр бол ер нь агуулгын түрүү бүхэлсэн хүмүүсийн агуулгад тодорхойлох учраас дэлгэрэнгүй ихтгэл байгаа учраас товчлохын товтлол болтоо бол одоо төлөвлөдөг уншиг гэж байна. Өдөрчсөн одоо унших тухай ярьсан. За эрдэм боловсролын 3 цагийн автан аргамжийг үйлдвэрлэх эрхэм баянтнууд бол багш сургууль хүмүүж эрдэмтэн байдаг. Өнгөрсөн үеийн хэдий чинээ бүрэн дүүрэн тань мэдэн орчин цагаа төдий чинээ тодорхой ойлгоно. Ингэж чадвал хойч ирээдүйн учир утгыг ээж олно. Эргэж харж байж бид урагшаа ихсэн амтар дээрсэн үгүй. Монголчууд өнөр эднээс Евразийн өргөн удам нутагт нүүдлэн амьдарч төг соёлоо бүтээжсэн олон улсны нэг. Чохонгүй энэ бүс нутагт төдийгүй дэлхийн түүхэнд томоохон ховноор өнгөрсөн учраас олон улсын Монгол сүлжээсэн эрдэм сэтгэлийн салбар бий болгосон үүдчдийн жишг болсон ийм улсаа. Монгол сүлжээ үүссэн улмыг орон дахин тухайлбал эрдэм хятадын түүхэн тэмдэглэж өөрийн дахин бол Марко Поло Рашидатын Жуаны нарын сурвалжлын төлөвлөж өгсөн түүх соёлын бүтээлүүдээс эхэлж үзэх нь зөв гэж ингэж бодлоо. Олон улсын Монгол сүлжээний төвлөрөл Монгол улс бөгөөд тус улсын эрдэмтэн мэргэжлийн хүчин зүтгэл эрдэм ухаан бүтээл төвлөрлийн өвдөн үн цэн нь олон улсын Монгол судлаачид үлгэр болох ёстой. Энэ үүргээ манай шинжлэх ухааны академийн гөрөлбөнд сургууль судалгааны сургуулиуд эрдэмтэн багшлаар судлаачид нэг төрөлтэй биелүүлж байна гэж боддог. За Монгол улсын Монгол судлалын тэргуун төвүүд гэдэгт бол албан ёсоор үдээж зөвшөөрөгдсөн шинжлэх ухааны академийн судлалын чиглэлийн байгууллагын соёл өнөөдөр одоо үдээж байгаа нэг төрөлтэй биелүүлж байгаа шинжлэх ухааны академи. Хоёрдугаарт нь Монгол улсын их сургууль, гуравдугаарт нь Монгол улсын боловсролын их сургууль гэсэн энэ гурван төрийг Монгол судлалын одоо тэргүүн гурван төрөг үдээж зөвшөөрч үздэг. Монгол улсад төвлөрж байгаа олон улсын Монгол судлалын холбоонууд дэлхийн олон орнд Монгол судлалыг хөгжүүлж өөрчлөлтөд зохицуулах сурч хамтын харилцааг дэмжих бүтээл төвлөрийг сурчлах үүргээ чанартай гүйцэтгэж өчтөр чиглэлээр жилээ өгч байна. 1987 онд бол анхны арга ажилласан олон улсын Монгол судлалын холбоо өнөөдөр ирчижээс 40 жил болж байгаа. За Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Монгол улсын Монгол судлалын тэргуун гурван төвийн нэг учраас энэ тухайн томчхон түүх бий таавал харуулдаг гэж бодсон. Багшийн институт гэдэг нэрээр 1950-аас 59 он Сэлбичиг урамжлалт түүхийн сургуулийн гол болгосон юм. Сургуулийн гол болгосон юм байгууллагаа гэж байгуулсан. Баяргаарт нь бол улсын багшийн дэд сургуулийн 1957 онд 1990 онд Монгол улсын Монгол судлалын гол салбарууд сургуулийн гол судалгааны ажлыг дэмжиж хөгжүүлэх анхаарсан юм. Үйл ажиллагаа явуулсан. Гуравдугаарт нь улсын багшийн их сургуулийн 1900-аас 1990-аас 2003 онд Монгол судлалын чиглэлээр багш хөтөлбөр боловсролын сургууль эрдэм чиглэлийн чиглэлтэй болсон. Хот чиглэлтэй болсон. За дараад нь бол Монгол улсын боловсролын их сургууль 2003 оноос өнөөдөр
Тэр бол бас тухайн сургуулийн түүхийг бичлэгээр чухал үзүүлж байгаа. Монгол судлалыг сургууль дэвтэр чиглэлийн тэргүүлэгч гэж болгосон. Энэ бол албан ёсны одоо Монгол судлалыг сургуулийн Монгол судлалын өнөөгийн одоо хол нэгжүүд бол боловсролын сургуулийн нэгжүүд бол Монгол хэл уран зохиол түүхийн дэглэм Монгол судлалын хүрээлэн 2014 оноос төв нэртэйгээр байгуулагдаж 2013 оноос өнөөдөр хүрээлэн үйл ажиллагаа өргөжүүлэн явуулж байгаа юм сайхан үйлдэл бид энэ хөлийг зохион байгуулж байгаа. За сэтгүүл зүйн гадаадын төвслэг бол нийгмийн ухааны тэнхимүүд багшийн сургууль дараагаа Баян-Улгийн харьяа сургуулиуд энэ бол Монгол судлалыг одоо дэмжиж хөгжүүлдэг гол нэгжүүд гэж үздэг. За Монгол улсын боловсролын сургуулийн Монгол судлалын сургууль дэвтэр чиглэлийн соёлыг тавьсан салбар эдгүүдийн талаар хэлсэн зүйл гэж үзсэн. Ижил үүрэг зорилготой байгууллага хамт олон нэгэн зэрэг байгууллагатай бол түрүүнд нь үүсгэн байгуулагдсан нөгөөгөө ахын сургууль зүүн сонсдолж аваад дэмжиж тусалж өргөжин өмгийлдэг. Үүний бодиттой бөгөөд үнцэнтэй жишээ бол Монгол улсын их сургууль, Монгол улсын боловсролын их сургууль хоёрын сургууль судалгааны хамтын ажиллагаа юм аа. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн сургууль судалгааг үүсгэн байгуулж өсөж өгч соёлыг тавьсан боловсрол хүчний ихэнх нь 1922 онд байгуулагдсан багш нарын байтал сургуулиар дамжин 1942 онд байгуулагдсан Монгол улсын их сургууль болон Оросын холбооны улсад дээд хөгжлийн бизнесээр бүрдүүлдэг байсан. За энэ бүхнийг бол таавах би бүгдийг тооч шаардлагагүй гэж бодож байна. Монгол судлалын чиглэлийн анхны багш нарыг бол бид энэ сайхан үйл явдлыг бас дурсъя гэж байна. Монгол хэл уран зохиол Өцгийн хувьд саран туяа цагаан найдвар гэсэн одоо анхны багш нар бол бүгдээрээ Монгол улсын их сургууль үзсэн хүмүүс. Түүний ухааны сургуулийг Жамбил Батманд гэж таавах нэг мэдж байгаа нэг 100 насны ажиллагаа зохицуулсан. Санж дөрж тааваад таваа жамсан гэж хэлсэн. Дэргэс нэгтэй бол энэ гадыг асаасан. Монгол судлалын салбар хэвлэх онцгойлоор чодон цэвэрч дорчлог гэх мэтчтэй байна. Би бүгдийг нь олдсон гэж уучлаа. За анхаарч хэлтэмтгийг бол би тунхан зүйтэй гэж бодож байна. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багш нарын дотроос мөн дээр одоо Монгол улсын их сургууль төрсэн одоо эдгэнтэд бол Монгол судлалын гадыг асаасан юм. Сайхан үг байдаг. Боловсролын их сургуулийн анхны эдгэнт бол давхчаа гэж таавах юм мэдээ. 1958 онд давхчаа багш Монгол улсын багшийн дээд сургууль гэдэг нэртэй байсан анхны одоо эдгэнт болж байсан. Уран зохиол судлаач дээд цагаан анхны багш бас анхны эдгэнт нэртэй. Эцсийн жилийн энэ бэарчээр 1973 онд эдгэнт нэрээр хамгаалсан Монгол судлаач. Анхны төрийн шагналт нь бол Амжилт сангийн цэвэр гэж таавах хүмүүстээр бид. Анхны академич бол манай сургуулиас төрсэн хүмүүстээ багш юм. Багшны сууж байна. Монгол судлалын сургуулийн биений бол яагаад төрж байгаа вэ гэвэл Монгол судлалын сургууль гэж нэртэй байхдаа бүх багш нар эртний зэрэгтэй болсон сайхан үйл явдал 2008 онд төгссөн. Биений бүхний эцсийн одоо үрийг тавьсан хүмүүс бол Монгол улсын их сургууль төгссөн гэж багш нар байсан. За би яагаад хамгийн их цөөн тооны зүйлүүдийн Монгол хэлний тэнхимийн өнөөгийн эрдэм шинжилгээний холч юу байлаа гэдгийг бол энэ дээр яасан байгаа юм дээр мэдж байгаа зүйлийг тооцох шаардлагатай гэж бодож байна. Одоо Монгол улсын хэл шинжилгээний тэнхим бол анх сургуулийн зөвлөлтөд байгуулагдсан бол өнөөдөр Монгол хэл шинжилгээний салбар бол Монгол хэл сургуулийн одоо хол чиглэлээр Монголын Монголын хэлний төв бичвэрсгийн судалгаа найдвар таваа цэцэглэр ариун бод гэх Монгол хэл шинжилгээний төв таваа амбод авэж юу найдвар санджаа гэдэг бүгдийг одоо дараа хэвлэж учраас бол би энэ одоо тайлбарлах шаардлагагүй байна. За уран зохиолын тэнхимийн эрдэм шинжилгээний чиглэл гэдэг нь эртний болон дунд үеийн уран зохиолоор
цагаан 이렇게 벌써 나만 바뀌었어요. 사구인 오른쪽에 막힌 착경 오른쪽에 속도 앞에 하는 저거에 미리쪽 북뒤 오른쪽에 속도 오른쪽에 자 북뒤 오른쪽에 속도 되기 때문에 좀 내주 다 오른쪽에 재밌지 북뒤 오른쪽에 되는 사건이 속도가 샤프 밑뒤 같은 lok수는 어려운 것도 있겠다 말씀합니다. 이제 막시 근데 앞에 샤이들이 알아서 나이트 스테이트가 저기서 그렇게 이게 자, 두국인 탱킹보다 스펙스가 장기 너무 사태직 성공 세시고 사태서 먹고 되게 공부적인 교수가 사태직 어떤 데 준비해 줬는데 제가 업시대 자, 먹고 솔직히 그래야지 뭐 얼마 가본 들어오나 사실 또 그래야지 내 때문에 배워서 자, 고스 특성 가가지고 대중적으로 쓰다가 엄청나게 속삭 대중적 어떤 것은 어떤 동생의 유지들이 나오고 어떻게 해도 되게 진지하게 같이 나오고 자, 농구도 쓰면 먹고 쓸 때 있으면 이제 먹고 쓸 가운데 기자로 덕진 잡아가지고 속된 갖다 놓어서 쓰는 야pon지하고 프랑스, 게르만, 러시, 아메리칸 선수들 보는데 농구 속된 경우도 하나 했던 것으로 대체성. 스스로 예했던 것은 갖다 놓은 요구에 따라 적절한 조치를 가지고 농구 속된 직대 갖다 놓는 데 농구 속된 직대 우선 지가요 이때서 뭐 직대들하고 함께 속도간에 아직 여기서 이 문제적으로 왜 국대 내기는 거 잘 국대적인 지상으로 왜 다른 것들 몽골 리트니 지금 이제 몽골 리트니 요구는 렉처 담고가 나이트 몽골 리트니 지금 시작 계산자 대중들이 어떤 자, 순서게 몽골 리트니 무슨 말고 이렇게 진행돼요. 얘는 이렇게 진행되는 지금 말씀 소스 하는 것들이 자, 오른쪽 같은 직대로 공대 오른쪽은 이제 거의 전도가 거의 사관이 업체에 여러 나라의 패션을 보신다. 나라의 무슨 그림치기 여러 나라의 제로먼스도 지키고 여기 힘이 치는 거가 마셔본 그때 들어가서 그런 거 치지. 나 몽골이 좋은 집들 제인 맞으래 뭐 이몽골도 그래서 해먹고 컴퓨터에서 때 이거 다 있고 양보도 좀 먹고 그래서 다 스쿼트하고 스쿼트하고 이들이 이왕 이름이 주된 자, 이 맞다 통신기관이 진행했다 사건의 것을 대규모 단계로 성사했습니다. 쭉 갑시다. 무슨 속사는 운동이 되겠다. 몽골 속된 집들 속에서 돌아야 사건 때문에 우리 기타 선수들 얘기 때웠어요. 업소백 수고를 갖다 업소백 뭐 인식이 자신 자는 그 적중된 그 소리가 시작했어. 예팀이 될 것보다 이렇게 액션 없이 이렇게 되었어. 어떤 같은 지금 소고 자가 했잖아. 이게 없지 못했어. 자, 몽골도 쓰는 법을 때 선고제 몽골 선때 먹기 지감하는 거다. 이때 개인 기치긴 지대서 이게 뱅경 사고 소트라는 건 소트링 직행 어떻게 다 지기 때 왔어. 인 지기 때 거도 왜 왔어? 또 되게 중요하지만 몽골 소트링 그래서 선때
신주가 여기 땡땡 사건 소고를 함께 하시고 또 신주 시작했다. 무슨 때 소고 땡땡 신주에 그렇게 좀 아무도 쓰고 하나 이렇게 이 문제가 우리 주로 되게 아까 그 인생 소고 땡땡 신주에 말고 함께 하시고 신주 생각들이 있긴 같다. 잘 쓰바. 몽고 속된 주들하고 생각을 그렇게 시키고 우리 더 관심을 그래도 내가 몽고 속된 주들에서 적합 같은 것을 대부분 솔직히 말해서 그래도 내가 대부분 속된 주들하고 바꿔서 한 주들 안 쓰고 계속 핵심 없이 서로 시키는 게 처음에 비슷한 주들 우리가 모르고 몽고 속된 서울과 합성 속하는 주들에서 몽고 속된 거를 쓰나 지금 가까워서 몽고 매일 서울 아이가 아무리 내도 하나 몽고 속된 그래도 뭐 같이 예를 지시되는 것이 상을 스피커 그러나 또 몽고 속된 주들에 그 서울에 아니면 또 고추서를 이쪽으로 나와서 사람가 어떻다 와가 그래서 큰 문제가 나서 자식도 되고 지금 몽고스 몽고스 스스로를 받기 위해 좋은 것을 다시 제도가 없다는데 좋아. 나인가 익스플로어가 뱅킹 사포팅에 수출되는 자식들을 지금 자식이 한국에 있더라고요. 몽고 비트니 뱅킹 안파 좋아하니까 몽고 비트 지금 계속해서 있었습니다. 몽고 비트 당연히 이것이 있어야지. 소프트웨어 바꾸는 게 진짜 오른쪽 같은 경우는 오른쪽 같은 경우는 쭉 이렇게 잡게 하면 이거는 그래서 제품 시중에 대한 시비를 던졌다고 지금 누구 제품 몽고에 누구서 역사는 강원 서이 누구 먹어서 다양한 여러 가지 제품을 제출을 했습니다. 기지와 설정을 있다. 다음에 목적을 하는데 대신에 여러분들이 시드니 탱크가 라이프스가 제출승 기지와 서있어. 시드니 탱크 제출승 진주도 더 좋아요. 이익은 계신지들 일서이 적대형한테 지금 자신의 혼자 선택을 신수분한테 지금되었다. 제출승 탱크 어중에 제출성 전임 대수를 했네요. 이익으로 가는 탱크는 이익이 하고 심지어 이익으로 가는 것을 때문에 사람들은 그 수적으로 그러다가 이제 그것도 시키면서 어떻게 어느 사람도 굉장히 너무 좋은 시키면서 시키면서 탱크보다 좀 자, 몽고도서 몽고도 있으면 사고 속으로도 도움이 몽고도 쪽에서보다 대신 도움이가 준비 안 붙어서보다 사실 이쪽이 있어요. 장로님이 어서보다 악단 어떻게 되는지 안 붙어서 지금 이 사건으로 40년 속하는 기간에서 접근했습니다. 인격 몽고도서 몽고도 있으면 이제 몽고도 지금 때 문제 줄까요? 좀 개인이 지금부터 40년 몽고도 어떤 것을 몽고도 어떤 몽고도서 몽고도 법적인 자, 오늘 보셨을 거입니다.